bro impamvu rero ngo hagarikishije anga umushinga mfite nkeneye ko dukorana kagira inkuru ahubwo akose nakazi nyabaki bro mfite umushinga turamutse tuwukoze twopfa tudakenya ubwo mushinga wawe nyine turebe niba twosezeranye n'ubukene ubwo bukene kera wabusezeye ahubwo uwo mushinga ari ibintu tugomba kugira ngo tuwukore ubwo wese ni uri n'umugore ivyo je ko bitandeba gira vuba uwo mushinga ye nanda ukeneye no kora ikintu cyose ku buryo cyumvana mu bukene ko naye sinishimiye kuburara n'abana banje kuburara wa mugabo uvuge ko kera ubukene wabuvuyemo ubu nyine tuvugana uri milliardaire ubukire ariko rero kugira ngo uve mu ubwo bukene ari bisabwa ubisabwa ko uba ufite umutima ukomeye nabika ibanga ibyo byose urabikwije ese wa mugabo arantu wabonye bagura amasaha umwanya wose mpagaze hano uri kubona gusa ibindi nkora no bamaze koza amasaha bakampeza faranga none ukubona ko ayo mafaranga jeta yashaka gira vuba urase ku ntego ibyo byose nje usaba ndabikwije niyo usaba umwana wanje muto hano mugo ariko nkamukira bro uwo mushinga rero tugiye kuja kwitiza imitungo y'abakire iza tugiye kwitiza ntabwo ari ukwitiza nk'uko bikwiriye ahubwo tugiye kwiba inarilayo n'umugabo ari umugabo wari bwabone witizi ubu nyine no kukurogesha bazakurogesha ukagarura noneho tabwiye bya bino minsi kaba nyine kwitiza mu bakire abantu ubona batokurogesha ariko ndakubwiye witonde uwo mugabo ni umukristo tugira ikibazo ntacyo dutwara ni umukristo abakristo nibo banyanisha ariko imikino sha rero umushinga maze amezi 5 n'iminsi 7 yose ndi kwiga uwo mushinga none ntibishoboka ko dushobora kurata wewe egera hano dupanga umushinga neza ahubwo ni wera kasa y'ubwiza ahubwo ni wera kasa w'umwiza rero twagiye tugiye kuja kwinjira mu rupango rwande uwo mukristo na Yesu yaravuze ko tugende gusenye n'abana turinjira niba ibikenewe kibihe we turabishimira twashyize bitewe n'ibyo afite ni ibiremwa by'Imana yashyize ya power ibaha imbaraga bro banzugaruka ukora muri kino gipangu cy'uyu mukristo rero nta mukozi afite nta n'umuzamu ariko agira imbwa iyo mbwa usakuza cyane iwe kwirakote irazira tugirira nabi oya iyo mbwa ntagize ibyana hari imbwa itazijyana kaho ugenda urebe niyo yakuriye ntasumigira nyinshi kumva rero twogenda usinkeneye no kubura amafaranga n'abana banje bakazobaho bababaye oya ikigori ekonomi ntabwo ariko bayikora amazi ano matineti n'ayandi ndagutanze abaye gute yawe none sije nyatoye kiri ukuntu icyo atora n'ikibi karakava ndakutanze nakagutanze karakava baro bro baro je sinishaka egerayo computer ni yanjye computer ekuteri ni yanjye nushaka kugitwara n'umugozi ni wanjye rero washaka telefone ni yanjye nushaka ivanje ndabishira hano ku meza ibagesha tera computer uramba amafaranga mbere yuko nyiguhereza ntayo kwanza guriyinga hayi nkamuze ndacyuma naje kinini cyane Okay, watafata okay. Igenda nayo. Bro, reka ibyo kurya bro. Reka woza. Bro, ibyo kurya nta. Hano mubakirisha reka black. Bro, ibyo kurya reka batadufana. Mazi imyaka 3 ntajya inyama. Nubwo wazanye igitekerezo ko nawe ntabwiye ngufite. Itonde. Amezi 3 agiye guca. Bro, reka ibyo kurya bro. Reka ibyo kurya. Reka kwanza black kwanza. Reka ibyo kurya. Reka batadufata kubira kimena kimwe. Reka. Nakime. Reka bro. Bro, what's what the fuck Papa nikesha. Natwe using ingenzi. Ukusha amaboko ufite wa kwanyije. We tuzohura. Ugira no masani ndayasiga. Bro, itonde. Karabona ni dekorere ni yanje. Ndaza kwitwara ni ntahe.
Mana ariko kabla wari kwimpa mana. Oya, N'umukozi wa oya, kwimpa. turabivugana nyuma, turabivugana nyuma. Akibazo. Turabivugana nyuma. Bro, Usinzo kujya Imana uri kuyandarika nubwo ari yawe wayikora uri kuyandarika. Shi. Nazinira charger ni hanje. Zino tebe saruko atakuntu twozikora zino tebe. bro, reka turi kumwe n'abasi tujane ibintu byonyine twibye. Aya wewe twanashengeye kujya. Mani ngwino tujye ndabizi ko ntanya mu weruka kujya ngwino tujye. Oya. Ako se ta breba ngi breba. Bafite ni sukari. Bande ndakubaza. Yes way! It was at this moment that she knew she fucked up. Hey! Aye mite mi ba mi. He fucked up. Jesus! Hindi ka nahamak. Haraho dyan rin ka gucang sa kakaragera ko mo to. Bro, tujye. He shot you. Haraho dyan rin ka gucang sa kakaragera ko mo to. Apetishaka do. Kanje namaze kuva kare ndanari indongi nke gusa sindagutya. Ni indongi imwe gusa nari sindagi kintu. Ha? Nibikisha. Inde. He shot you. Yes way! Teresha muhanzo basha mwakoze inama. It was at this moment that she knew she What was the number, fucked Basha? up. Hey! Aye mite mi ba mi. Bangana nama. Agakiza gashize hasi. Mana dore dodo. Wangeza wanga untesha. Ya Mungu. Michana hari. Ijema warira. Hariya. Kuriza. Duru wangaye yesijewe. Nyuma y'umunsi mumaze kurya. Ako wahaze neza. Bazi je ndicara hasi. Icara ku ntebe. Iyo tapisa warayiguze. Kugira mbikandagirire uri mwe byose nicare kuri kimwe. Ziba. Nichefu ndabizi muzamusenga Imana mu nyumvira imbabazi nurabanzanye. Ubonyakiza kantandukanye. Zarahona gashize. Iyo bageze ku mitungo yanje. Bazireka ngaguwe kandi. Oyi. Sha, kuranje. Imbabarira. Agakiza kanje ndore ngakare. Kurakabona. Gaturi basi. Mugezi wawe. Nawe nazo yicare hari. Mwicare mwese. Namubase mbabarira. Haguruka se nyine. Haguruka. Uri mubase mbabazi ari we banyoheje. Naringiye gupakurura imodoka. Akazi ko k'amamiliyoni. Bashaka murezwa n'iki? Mu ndebe mwese. Nje mbabarira. Yes way! Kwiba mu Kristo, kwiba mu Isilamu. Alo, ni sister. Sister gira mama abashaka imva anabwira n'abantu bacukure umurambo wanje uraje. Nanje tansiga kurenye birangomereye. Usigera trezor. Unambwira abana banje nari mbakunda. Somekere no pasi. Allah. 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 Huh?